Haka jingla kai Indian Premier League haprengka KKR Persia ika Mumbai Indians. Aba pai syakna jingla kai ka Kolkata Knight Riders kalala abat pelim ya ka Mumbai Indians da peu saurons. Baling baga dengan 6 rem ka Mumbai Indians kala du rung syaka playoff. Menta ka Samoy kan baga KKR kadang jan bari rung syaka playoff. Haga jingla kai Premier League haprengka Luton Town Persia ika Everton. Haga nega jingla kai baru artali ke Kynhun kia khai da marchi gol. Yaga shigol juga Everton la yaban tap lengbau Calvert Lewin haga minit ka peu sau. Bar yaga shigol juga Luton Town la yaban tap lengbau Adebayo haga minit ka balai peway. Baleng baga nega jingya khai ka Luton Town ka laban hiarna ka Premier League haka Samoy ka Banwan. Haga jingla kai Saudi Pro League haprengka Abha Persia ika Kynhun u Benzema ka Al Ittihad. Haba fai syak dengan jingla kai ka Al Ittihad kalaman ika 6 rep hadin magla syak penlim hakmat ka Abha da laila ka way. Agawai par jingla kai Saudi Pro League haprengka Al Tawan Persia ika Kynhun u Mitrovic ka Al Hilal. Haga dengan jingla kai ka Al Hilal kala khuri ka 6 job hadin magala abat penlim suk ya ka Al Tawan da laila nan. Pada haga dengan jingla kai u Mitrovic ulay yaban tap shigol nang menta ka Al Hilal. Paling baga nega jing job ka Al Hilal ka don kam satang gawai ka 6 job bari ora ya ka 6 ladu job ka Saudi Pro League menta ka Samoy. Haga jingla kai AFC Under 23 Championship Final haperingka Japan Persia ika Uzbekistan. Haba pai syak nega jingla kai final haka kela step ka jingla kai ka long maria khai haka babaro artli ki Kynhun ki claim yo lat pat penki jar wala kila persyang ka tokat ne ban yo penki jar bar gumju ru haka kela min ka jingla kai ka long maria khai haka babaro artli ki Kynhun ki claim la bat penki jar hadu bokot ka khandai per minit badai haka additional minute kata haka minit ka bakhandai peu plus iway ka Japan kala yo ban tap ya ka gol ka banengkong haga nega jingla kai lengbau Yamada badai lama nega shigol la penlong ya ka Japan pakan penlim ya ka Uzbekistan haga nega jingla kai final dai wailanat pariora ya ka 6 ladu juga AFC Under 23 Championship mentau stem arajar arpeu sau.